itu yang mengingkari dan meragukan adanya hari kiamat dan hari kebangkitan, serta menekankan bahwa setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah yang akan menghasilkan balasan berupa kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman dan kesengsaraan bagi orang-orang kafir. Itulah ringkasan daripada asbabun nuzul surah Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت شقت تشديد إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح Kalau berhenti tadi kadihun ila rabbik, di situ ada wakafnya. Kadihun ila rabbik. Baru ulang lagi dan agak panjang ini. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat. Perhatikan sedikit. Idza as-samaa'u syaqqat. Jangan tidak berhenti. Idza as-samaa'u syaqqat. Idza as-samaa'u syaqqat. Wa adinat li rabbiha wa orang sedikit karena dia sifatnya mahmus. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Nah, jangan kita buat kali seperti ini. Adinat li rabbiha wa huqqat. Ya, mumtaz. Wa idzal ardu muddat وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قدحا فأما
man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban